Muri Kongo abantu bihaye imihanda yo mu mujyi wa Goma begaragambiriza umutwe wa M23 bavuga ko ushyigikiwe n'u Rwanda, mu gihe u Rwanda rwo rwakomeje kumvikana ruhakana ko rudashyigikiye uyu mutwe. Muri Somalia igitero cyaturikiyemo ibisasu bibiri bya bombe ku wa gatandatu cyahitanye ijana gikomeretsa 300. Iki gitero cyari kigambiriye guturitsa Minisiteri y'Uburezi kigambwe na Al-Shabaab. Uyu munsi kuwa mbere urukiko rwo muri Central Africa rwakatiye abagabo batatu bari mu mutwe witwaza intwaro igifungo cy'imyaka hagati ya 20 na burundu muri gereza, ni nyuma yo gushinjwa ibyaha by'ubwicanyi bwahitanye 46 muri 2019. Ejo ku cyumweru ubwo yagezaga ijambo ku gihugu, Perezida wa Ghana yarahiriye kuzahura ubukungu bw'igihugu. Yasobanuye uko guverinoma ye izabigenza bikaba nk'uburyo bwo gukemura ibibazo byihutirwa n'ibindi bimaze igihe. Ikigo cya CDC ku mugabane wa Afurika cyatangaje ko abarenga 130 bishwe n'ibihara by'inkende bitewe hanini no kutabona uburyo bwihuse bwo kwivuza cyangwa kutamenya ubukana bw'indwara.